Karbi Anglong TV9 News kena ara doana phasame kardom pipa 0.1 iklong kardom. Pini prime time berta tham tang milimen mirdam thang chupi. Tang te berta thepi berta anton pen arju pangsene. Bukajan CCI ageda dung classic INN kwa hotor kimi kang pupon. Lason sini pioneer cap chitia chiklo bukajan CCI ageda dung classic INN kwa hotor kimi kang pupon. Kang pupon along ong dung kithi kiding lapen tibok terai lapen ke exam department hui along officer tuma phanstami chuphapon. Lapen ke local media kidu ana tuma phanstami chuphapon puta nakachini dun. Lapen amparta labang so hotor along ke mission facilities tame longpon jipusi nakachini dun. Tang dalang ni tumalam thele nice. Borjan penhem puinti report Karbi Anglong TV9 News. Bijay ti mong achor beauty tiron pi Bangalong kadunjul. Habjan achor biyoy ti mong abang Kerala kachongda damapi kidam tanga chikloni phai encourager ke parni achor beauty tiron pi abang campaign avidet. Achor biyoy ti mong berta chilong si ahemasor lapen adona raba chuma phan pari dun toilo. Bonda thekpon nong le pusi ahemasor abang biyoy ti mong aphan kanthulo. Biyoy ti mong abang achor pinaka posi beauty tiron pi achor pi atuma phan arju si achor pi atuma phan paching toilo. Sitame Bangalong si dunjui lo pusi thanpon. Kiduna dim lake dogmuka intie hem pusi biyoy ti mong abang berta chilong pon. Bonta biyoy ti mong abang mekri meglang tuning bikon achor aphat. Nang nahok le do putsame hem chiwang thunon ninang phan thangna tanang pupilo kaya teng ason sido thulo nang pusi chuning. News report Karbi Anglong TV9 News. Tante pini aberta ke lang sikang ton pondong domi thang me kardom.